Pozdrav dragi slušatelji i dobrodošli u drugi dio treće epizode Mladog Benčića, emisije redakcije mladih radija Benčić, u kojoj smo se ovoga puta odlučili posvetiti hrvatskoj kinematografiji, to jest odnosu subjektivnog i objektivnog kroz njene razne permutacije. Zadovoljstvo mi je danas s nama u studiju pozdraviti kao našu gošću ovog podcasta Beti Stojnić, doktoricu filmskih studija sa sveučilišta u Nagoji u Japanu, koja je inače specijalizirana za japansku kinematografiju, ali danas će nam evo malo dati svoj doprinos u analizi nekih filmskih i televizijskih fenomena iz našeg sokaka. I uz svoj doktorat iz filmskih studija, Beti je također studirala kulturologiju u Rijeci i filmske studije u Edinburgu. Pa Beti, dobro nam došla. Hvala što ste me primili u redakciju. Nema na čemu, i drugi put. Evo, imamo niz pitanja za tebe, neka su malo ovako aktualnija i tiču se nekih filmskih fenomena čiji su odjeci još uvijek nekako tu prisutni u kulturi i pojačavaju se, a neki su malo više onako već imamo neki vremenski odmak od njih, pa ćemo nekako dotaknuti se i sadašnjosti i prošlosti i neke eventualne budućnosti. Pa evo, da krenemo sa prvim pitanjem koje je zapravo posvećeno ovim najvažnijim fenomenima tog kao visoko kulturnog od kritike obljubljenog hrvatskog filma. I tu imamo dvije instance. Jedna je Čovjek koji nije mogao šutjeti Nebojše Sljepčevića i Fiume o morte, našeg tu momka iz Rijeke Igora Bezinovića. I moje pitanje za tebe, što se tiče ova dva filma, je kako je moguće da su takva dva filma sa formatom i žanrovskom odrednicom koja široj i komercijalnoj publici inače nije toliko zanimljiva, znači kratki film i dokumentarac, kako je moguće da su oni polučili takav vanserijski uspjeh što u Hrvatskoj, što šire? Pa ja mislim da zapravo da je dio odgovora u samom pitanju, a to je upravo zahvaljujući formatu i žanru koji su ipak unutar nekakve niše, ali ja mislim da oba filma su dosta uspješni upravo u toj niši. Dakle, Igor Bezinović snima dokumentarce već jako dugo, jako je dobro upoznat s onime što se od dokumentarca i očekuje. Mm-hmm. Ne znam, mnogi su mi rekli, mnogi ljudi koji su gledali Fiume o morte, dosta sam često čula da je njima bilo jako misteriozno zašto i kako bi taj film sa tako lokaliziranom tematikom uopće bio toliko uspješan ili ikome zanimljiv. Međutim, što se tiče dokumentaraca koji idu na festivale, nekakvi opskurni, lokalni, povijesni, kulturni fenomeni koji su u široj javnosti relativno nepoznati, a opet imaju možda nekakve ne znam, unikatne povijesne karakteristike ili posljedice, kao što je bila Danuncijeva okupacija Rijeke. Takvi filmovi, to je upravo ono što se i gleda što se tiče dokumentaraca. Obično najčešće je to nekakav politički ili povijesni moment koji je vrlo specifičan za neko podneblje i koji je možda nije toliko podrobno istražen, niti ekraniziran. Mm-hmm. Tako da Fiume o morte je što se tiče formata, tematike, je nekako, ja mislim, baš pogodio ono što se od nekakvog festivalskog dokumentarca i očekuje. Mm-hmm. I zahvaljujući tome bio vrlo uspješan. Ja mislim, dosta je, mislim, malo je glupo reći da je profesionalno napravljen, kao naravno da je, ali ja mislim da je trud koji je uložen u taj film da se vidi da je nekakvog međunarodnog kalibra u tom smislu. Rekla bih da je Sljepčevićev film sličan u tom smislu, gdje je, što se tiče kratkometražnog filma, opet neke stvari koje vidimo u tom filmu, dakle, relativno minimalna, nekakav, recimo, minimalizam i radnje, i scene i likova, i nekakav subverzija očekivanja gledatelja. Mm-hmm. Dakle, recimo, Čovjek koji nije mogao šutjeti, očekujemo da će protagonist biti čovjek kojeg prvog ugledamo u film, ali u biti to bude donekle
radnja se odvije malo drugačije od onoga što bi se očekivalo iz samog uvoda. Što je opet nešto što je u kratkometražnom filmu vrlo često. Dakle, neka subverzija očekivanja, nekakav kao vrlo malen broj likova koji opet svaki ima dosta specifičnu ulogu i ponekad ti likovi budu malo plošni, jednodimenzionalni, ali moraju biti da bi stali u takvu kratku radnju. Tako da rekla bih da sigurna sam da postoje neki kontekstualni faktori, zašto baš ovi filmovi, zašto baš sada i tako dalje, što se tiče i financiranja i možda plasiranja redatelja iz Hrvatske i regije općenito na međunarodnoj sceni. Ali što se tiče samog sadržaja filmova, ja mislim da upravo zato što ispunjavaju nekakve kriterije za nišu u kojoj se nalaze, ja mislim da to je isto veliki dio uspjeha. Da, tu bi se apsolutno složio s tobom, ali ono što mi je zanimljivo je upravo to, ta niša na koju si se referirala je uglavnom niša često sastavljena uglavnom od filmskih kritičara, kulturnih djelatnika, visoko obrazovanih ljudi sa magisterijima ili doktoratima i tako dalje. I obično nekako, možda je to predrasuda, ili neka moja kriva koncepcija, ali čini mi se da inače postoji nesrazmjer između filmova koji su pohvaljeni od kritike i nekakve međunarodne filmske zajednice i komercijalno uspješnih filmova. A Fiume o Morte, recimo dotaknemo se njega jer on je ipak dugometražni film, čovjeka koji nije mogao šutjeti se ne može baš u tim metrikama mjeriti, puno teže. A Fiume o Morte je nekako srušio taj divide, ako možemo o njemu pričati. Jel? Dakle, s jedne strane, evo sad nedavno je Igor imao projekciju tog filma na sveučilištu u Grazu, tako da očigledno to je nešto što je zanimljivo studentima i profesorima humanističkih znanosti, povijesti, čega god, a istodobno je zanimljiv i široj publici komercijalnoj, ne samo u Rijeci, nego i šire. Film je imao vrlo uspješne projekcije i u Zagrebu i ne samo na filmskim festivalima, nego i nije baš bio u Cinestaru, ali u art kinima diljem zemlje i jedan je od najgledanijih hrvatskih dokumentaraca ikada. Pa evo, nešto, što misliš, je li taj divide stvarno postoji ili je to nekakav medijski narativ koji prihvaćamo, za koji zapravo nema nekakvog pokrića? Rekla bih da nije to nužno sad neki zid između, recimo, ne znam, popularne ili i takozvane visoke kulture, odnosno nekakvih kritički pohvaljenih filmova ili općenito kulturalnih proizvoda. Rekla bih da je to više kao nekakva polupropusna membrana, gdje kako i zašto neki filmovi uspijevaju bolje kako i zašto neki filmovi uspijevaju objediniti te publike, zašto neki ne, to je uvijek, ja mislim, ovisno o različitim faktorima. U slučaju Fiume o Morte znam barem što se tiče gledatelja iz Rijeke, mnogima je film bio zanimljiv upravo zato što je bio jako lokalno relevantan, zato što mnogi ljudi su, mislim, vjerujem da svi ovdje imamo barem jednog poznanika koji je u filmu. Tako da je apsolutno. Neki više. Tako da je, mislim, mnogim ljudima i to bilo atraktivno i zanimljivo. Mislim, Rijeka naročito nije često prikazana u filmovima, tako da ja mislim da se mnogima to činila kao jedinstvena prilika da vide takvo nešto. Mm-hmm. Što se tiče samog filma, ja mislim da je sadržaj, mislim, na momente duhovit, zabavan, nije nije, mislim, vidi se svjesni trud da film ne bude pretenciozan, niti da bude pristupačan, a opet da ne razvodni tematiku previše, tako da ja mislim da je film vrlo uspješan u tome da nije površan, pa je zato zanimljiv i u nekakvoj akademskoj sferi, a opet da ima određeni ton koji ga čini zabavnim za gledat, pogotovo za ljude s ovog prostora. Za ljude vani nisam sigurna, ali kao ja sam isto gledala film sa ljudima iz različitih zemalja i gradova
I mnogima, koliko sam vidjela, je taj neke fore sa naturščicima i slično su, bile su i njima duhovite ili zanimljive za gledat, tako da. Da, bilo bi zanimljivo čuti neke vanjske perspektive o filmu o Morte, pogotovo, ne znam, talijanske ili Da. takve neke, to bi bilo. Gledala sam ga s jednim Talijanom i onda kada su otkrili kip D'Annunzia u Veneciji, sam se okrenula prema prijatelju iz Italije i rekao je kao, digo je ruke i rekao, ja nisam bio tamo. Da. Kao, nisam ja kriv. Da, upravo. On je jadan samo tu se našao usput. I onda sad hoće se sačuvati od usputne paljbe. Tako. Dobro. I evo samo nekako da zaključimo nekako razgovor o ovom pitanju i ova dva filma. Htio bih malo s tobom dotaknuti jednu tezu koju je naša snimateljica Tina zapravo iznijela u nekim našim pripremama za ovu emisiju. Kad smo baš o ovim filmovima razgovarali, teza koja mi se čini jako zanimljiva i dobrim dijelom potkrepljena. A teza je ta da ta dva filma su između ostalog polučili veliki međunarodni uspjeh zato što zadovoljavaju tu neku ili idu u favor toj nekoj orijentalističkoj / egzotičnoj predodžbi koju zapadna Europa ili zapadnoeuropska kulturna scena ima od Hrvatske / ex-EU prostora / Balkana, ako možemo tako nečemu govoriti. To je ona Žižekova priča, Balkan je nekakvo nesvjesno Europe gdje trpamo sve ove neke ubilačke nagone i tako dalje, pa onda jedan Nizozemac ili Danac ili Norvežanin ili bilo tko, nije bitno, ali netko tko dolazi iz zemlje u kojoj nije pred 35 godina bio vrlo krvav rat, to gleda kao neku vrstu, kako bih rekao, baš kao što sam rekao, nekakvu vrstu orijentalizma ili nečeg takvog, divlji istok i tako dalje. Pa sad, misliš li ti da je to opravdano, da ima nešto u toj tezi ili je promašena najboljim dijelom? Mislim da je djelomično istinita u smislu da, ja iskreno zadnjih nekoliko desetljeća ne sjećam se kada sam gledala neki film iz ove regije koji je bio na filmskim festivalima međunarodnim koji nije autoorijentalistički do neke mjere. Rekla bih da je to crta koju imaju 99,9% filmova koji izlaze od rata u principu. Neki od njih po meni su bolji od drugih. Jedan koji se meni naročito svidio bio je film Teret sa Leonom Lučevom, koji isto bio ja bih rekla, ima isto dozu samo orijentalizma. Ali to je na neki način i estetski odabir, to je nešto što nije samo orijentalizam u svrhu strane publike, nego i domaće, gdje ja mislim kroz autoorijentalizam isto kao Balkanci, recimo, iz toga izvlačimo nekakav užitak, skoro pa narcisoidni. Aha. Tako da istina je u neku ruku, ali s druge strane ova dva filma nisu specifični po tome. Mislim, to je odlika, kažem, regionalne kinematografije već zadnjih nekoliko desetljeća. I čak bih rekla da su ta dva filma nekako... tipa, Fiume o morte mi se ne ističe po tom pitanju previše, jer je jako lokalizirana priča, nije i s neke strane čak bi se moglo reći da je ipak riječ o okupaciji jedne nama geografski zapadne sile na rijeku. I u tom smislu ono što bi možda bilo orijentalistički u vezi toga je čisto narativ kao taman prije Drugog svjetskog rata, to jest ne taman prije, ali kao početci fašizma i slično koji na kraju dovedu do situacije Rijeke u Drugom svjetskom ratu. Što, mislim, takva tematika uvijek ima nekakve crte geopolitičkih stereotipa i kulturalnih konflikta. Ali je ipak nešto poprilično specifično. Mislim, Rijeka nije prikazana u nekom naročito orijentalističkom stilu, ne bih rekla.
što se tiče čovjeka koji nije mogao šutjeti, definitivno se i dalje istražuju različiti incidenti, blago rečeno, iz ratova 90-ih koji postaju, koji su i dalje sve više i više narativizirani na različite načine. Kako se udaljujemo od 90-ih, ja mislim da toga ćemo se možda i kasnije dotaknuti. Ti narativi poprimaju različite karakteristike, od apsurdističkih do nekakvih naturalističkih priča kao što je Sljepčevićev film. Ali opet u tom slučaju kao ima nešto u tome u smislu da je ta tematika i dalje vrlo gledana i nekako se očekuje od regionalne kinematografije. Baš me zanima iskreno kako će se to odvijati sa ratom u Ukrajini, s obzirom da ja mislim da barem mi smatramo kao ratove 90-ih kao skoro nekakvo, kao jedan od prvih medijski eksponiranih ratova u tom smislu, pogotovo što se tiče vizualnih medija, televizije i vijesti i slično. I na taj način je kao nekakav predložak toga što možda možemo očekivati o filmovima, o ratovima u istočnoj i jugoistočnoj Europi. Tako da, moj bi neki zaključak osobno bio da je orijentalizam dio priče, ali ne bih rekla da je zaslužan za uspjeh ovih filmova, jer zašto, mislim, onda bismo se mogli pitati zašto drugi filmovi koji su bili čak još više autoorijentalistički nisu bili jednako ili više uspješni. Da, s tim se apsolutno slažem. Jako mi je zanimljiv ovaj pojam autoorijentalizma, to je i ove narcisoidne fantazije gdje kao sebe prikazujemo kao te nekakve ljude obilježene nekim mračnim teretom i tako dalje. To bi imala psihoanaliza dosta posla. Ali dobro, evo, znači, završit ćemo nekako razgovor ova dva sjajna filma. Znači, smo uspjeh, naravno, jako ponosni. Svi mi koji pratimo filmove hrvatske donekle. Sad, drugo pitanje je o jednom filmu o čijoj bismo se sjajnosti mogli sporiti i vjerojatno će se ljudi sporiti oko toga puno, a to je ovaj film Svadba. Film koji po svim nekakvim pravilima filmološkog, ne čak ni filmološkog znanja, nego po svim nekim pravilima kritičkog ukusa, dobrog ukusa pod navodnicima je trebao podbaciti ili biti nekako viđen kao nekakav ekscesić koji će proći i tako dalje. Međutim, polučio je možda čak još veći uspjeh od filma Morte i čovjeka koji nije mogao šutjeti, jer je komercijalno zanimljiva vrsta filma, dapače to nosi na rukavu vrlo eksplicitan oko toga da želi biti populistička komedija i tako dalje. I moje pitanje za tebe oko Svadbe bilo bi kako je moguće ili zašto je jedan film koji je tako svjesno napravljen kao populistička komedija i koji dobar dio svog humora crpi iz najprožvakanijih nacionalističkih stereotipa kojima nam je svima manje više, svima su nam preko glave, jel? Kako je moguće da je dostigao takvu jednu povijesnu razinu uspjeha do te mjere da se projicira ili projicirao se u preko 20 zemalja? Dakle, bilo je situacija gdje su moja sestra i moj šogor koji žive u Irskoj, u Dublinu išli gledati Svadbu. To je bio prvi i jedini hrvatski film ikad projiciran na teritoriju irske države, irskog otoka, a da nije bio neki međunarodni filmski festival. Pa, eto, koje je tvoje neko mišljenje o fenomenu Svadbe? Iskreno, ni sama ne znam. Gledala sam intervju sa redateljem i rekao je da on pokušava 10 godina dobiti natječaj Havcov za produkciju tog filma. Mm-hmm. Navodno odmah nakon ZG80 su si rekli kao, ok, idemo probati nešto novo. Ja mislim da su imali nekih 12 neuspješnih prijava na Havcov natječaj za financiranje. Mm-hmm. Tako da mene još više zanima zašto
ovaj put. Da, to je Hamza dobro. rekao, znate šta, ajde, može. Kao, ajde, neka. Valjda im je dosadio više čovjek pa rekao, ajde, vidi ga, to je uporan, ima ideje, ajde, neka. Da, možda je bilo ono, kao ne mogu više čitati ovaj scenarij, očito će ga nastaviti prijavljivati. To je odlična taktika, onako opsada institucije. Jer Bezinović je u nekim intervjuima govorio o tom kako je film bio proizvod jednog dugog marša kroz institucije. Da. Sad možda nije trebao marširati, nego je trebao ko šeregi opsjedati. Upravo to. Da, tako da mene stvarno zanima, kao, ne znam, da li je sad kao jel neko udarno vrijeme baš za film ove tematike, jesmo li ne znam, jel ima nešto strateški, imamo li neki međunarodni projekt sa Srbijom koju moramo stvoriti nekakav PR oko toga, nemam pojma. Mhm. Ne znam, rekla bih da je dijelom, vjerojatno su imali jako uspješan početni marketing. Da, to sigurno. I ja mislim da dio uspjeha je možda čak i to da mnogi gledatelji nisu zapravo pretjerano upoznati sa hrvatskom ili regionalnom kinematografijom, barem što se tiče šire gledateljstva. Mhm. I onda su otišli ovo pogledati čisto jer je bio razvikan. I onda su neke stvari oko svadbe su se doimale kao nešto unikatno za svadbu, iako su to neke stvari koje se već odvijaju u hrvatskoj kinematografiji zadnjih nekoliko godina. Mhm. Naprimjer, ne znam, jedan komentar koji sam pročitala na Redditu je bio nešto u stilu kao super mi je kako ne pričaju književnim hrvatskim i ne forsiraju kao standardni govor. Da. Mislim, to u hrvatskoj glumi nije toliko često već zadnjih ne znam koliko godina. Ali ja mislim da mnogi gledatelji ako nisu gledali neki hrvatski film od 2001. godine ili tako nešto, vjerojatno im je ovo sve jako svježe. I to bi možda bila jedna pretpostavka, mnogi su gledali film samo zato što je Rene Bitorajac u filmu, ali zašto je međunarodno... Možda zato što ima sve više Hrvata u inozemstvu. Da, može biti. Ima više publike u inozemstvu. Da, mislim, istina Bog, u tih 20 zemalja u koje je projiciran, to su zemlje koje imaju veliku hrvatsku dijasporu. Irska, Njemačka, Švicarska, Australija. Ne znam da li imaju neke koje su baš onako tamo, ne znam, da li je projiciran tipa u Španjolskoj ili u Portugalu ili tako ne, jer je neko španjolska publika odlijepila na svadbu ili nešto. Ali samo još jedno kao podpitanje vezano uz svadbu. Meni je, recimo, gledajući taj film bilo jako zanimljivo kako je on zapravo usprkos samom sebi, unatoč tomu što vidno se ne trudi biti sofisticirana neka sociološka analiza, ni ne treba to biti, ali vrlo je na jedan vrlo neposredan način, vrlo onako prostodušan način raskrinkao nacionalizam kao nešto vrlo plošno i nešto što zapravo, opet Žižek, kao nekakvu onu ideologiju u koju nitko zapravo ne vjeruje. Da. Dakle, činjenica da su se ta dva oca, Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac u filmu, su uspjeli naći zajednički jezik tako što su sklopili neko mutno političko partnerstvo, to je u principu to što je neutraliziralo njihovu etničku nesnošljivost i omogućilo zapravo taj neki sretan brak. Pa to je zapravo onako gotovo instanca gdje film opet radeći protiv samog sebe nekako progovara o nečem vrlo bitnom u smislu što se tiče strukture nacionalizma i odnosa nacionalizma i korupcije u tranzicijskim društvima. Ne znam da li si ti to tako doživjela gledajući taj film? Mislim, ako zamislimo taj film potpuno lišen tih kao kulturalno nacionalnih tema ili stereotipa ili tenzija, ako to potpuno ignoriramo, ono što gledamo je zapravo su dvije vrlo bogate obitelji kako sklapaju brak. Dakle, ono što gledamo je solidarnost kao kapitalističke klase, koja nadilazi ikakvi, koji
u stvari ne mari toliko za religijske kodove, niti za nacionalnu pripadnost koliko se to možda čini. Mhm. I ta nacionalna pripadnost često, i sami likovi to kažu u više navrata, je zapravo više opet stvar plasiranja tih, to jest prezentacije tih tvrtki koje oni predstavljaju, tipa obitelj Renea Bitorajca. Mislim, oni se nisu toliko brinuli da će im se kćer udat za Srbina samo zato što im se kćer uda za Srbina, nego što bi to narušavalo ideju njihove tvrtke kao hrvatske Hrvatske firme. tvrtke, da. Tako da... Pa se zove nešto Cromax ili tako nešto u filmu. To, Da. tako. Cromax, i onda ne može takva je. Pa da, mislim. Tako da Sve opet jasno. više nekakvog ugleda njihovog loga koji ima cro u imenu, tako da... Ne znamo koje boje je prvo bijelo polje u ovom Cro, ali Da. možda i bolje da ne znamo. Da budemo malo zločisti. Upravo tako. Tako da je to zapravo jedna vrlo predivna priča o neoliberalizmu i kao njegovim uspjesima. Doduše sad malo možda gledamo i propadanje i te ideologije, ali ne znam, možda su to kao zadnji odjeci ideje da će nas neoliberalizam ujediniti na kraju. Da. Živi bili pa vidjeli. Da. Ali mislim da nam lagano kao vrsti i planetu ponestaje vremena da budemo živi i vidimo, pa ajde nek se to malo ubrza pa da vidimo šta je na stvari. Ok, dobro. Malo smo se takli i svadbe, što je bitno, bitno je da se i toga taknemo. I onda zaključimo nekako ovaj prvi dio gdje ćemo govoriti, odnosno gdje smo govorili o filmu i filmskoj industriji i svemu tome. Htio bih s tobom prokomentirati jednu tendenciju koju sam primijetio i koja mi se čini da je vrlo vidljiva u hrvatskoj filmskoj industriji i branši. I nekako, znači ja sam to nazvao nekakvim tim pokajničkim gardom filmske i kulturne industrije u Hrvatskoj, jer neko moje viđenje je ovakvo. Bio sam potaknut jednim tekstova iz našeg prvog dijela emisije, našeg kolege iz redakcije Mateja Pribanića, koji je napisao tekst o takozvanom naciofilmizmu, odnosno tom svojevrsnom braku između nacionalističke politike i filmske proizvodnje u Hrvatskoj krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Znači tu imamo Dubrovački Suton, Željka Senečića, kompletnu Sedlarovu filmografiju i tako dalje. I čini mi se da je u jeku ovog navodno mirnodopskog vremena u kojem sada živimo, većina hrvatske filmske industrije prisvojila upravo zbog tog nekakvog naciofilmizma, zbog tog balasta, prisvojila je neku vrstu pokajničkog garda gdje nastoji uvijek iznova afirmirati lijevo-liberalne vrijednosti i izvrgavati nacionalizam ili kritici ili ruglu. I tu poglavito imamo u vidu filmove poput, Ustava Republike Hrvatske i narodnog heroja Ljiljana Vidića i tako dalje. Dakle, filmove koji vrlo eksplicitno, vrlo ne u rukavicama kritiziraju nacionalizam, čak i nekako likom i dijelom neke osobe iz hrvatske nacionalističke mitologije. Pa sad, mislim, naravno da je s političke strane to preferabilno u odnosu na naciofilmizam, jel? Ali slažeš li se s tom mojom tezom da postoji nekakav taj, ajmo ga nazvat, pokajničkim gardom, jeli, u hrvatskoj filmskoj i kulturnoj industriji šire, i misliš li da je to dobar korektiv za taj fenomen nacionalističke kinematografije koji smo imali unazad 30 godina? Da, mislim, ne volim baš takve trendove sad smatrati nekim kao većim pokretom, jer to često budu tendencije koje su zapravo unutar malo čak užih krugova nego što bismo očekivali, recimo kao hrvatska kinematografija, ali u određenim žanrovima i određenih redatelja. Ali što se tiče te struje, definitivno da. Mislim da polako kako nacionalizam, mislim neki otvoreni fašizam, postaje sve manje prihvatljiv. Barem za sad. Mislim, ne znam kao koliko će to dugo trajati, ali barem što se tiče nekakve poslijeratne liberalizacije, s vremenom su takvi stavovi postali sve manje
mislim, su postali kao stvar koja se smatrala ono nečim što je u lošem ukusu. Ono. Kao nije za pristojno hrvatsko liberalno društvo biti ustašom, ali kao navodno. Dobro. Kao upristojili smo se na neki način. Jesmo, da, malo smo se ušminkali. Da, upravo to. I tako da često te nacionalističke tendencije, recimo u Ustavu Republike Hrvatske, nisu prikazane, mislim, prikazane su kao recimo nešto negativno, ali opet riječ je, recimo, ono, što se tiče likova u tom filmu, imamo ustašu koje, mislim, toliko ekstremno prikazan, da ono u smislu ima slike kralja Tomislava na zidu i onda njegov otac ima sliku Ante Pavelića na zidu, njegov otac je zapravo bio ustaša, koji nema noge, tako da ne može ustati. Haha. I koji zapravo prezire svog sina, zato što je sin je gay. I crossdresser. Da. Tako da to mi se više čini kao neki zanimljivi misaoni eksperiment nego kao neka realna kritika desničara u Hrvatskoj. Zato što, mislim, sigurna sam da ima mnogo gay cross-dressing ustaša u Hrvatskoj. Ja isto, uopće ne sumnjam u to. Bog vas blagoslovio. Nije vam lako. Da. Ali ne bih rekla da to sad kao neka realna slika toga kako se zapravo nacionalizam manifestira u hrvatskom društvu. Da. Niti mislim da je to cilj tog filma nužno. Mislim da je to kao nekako dobar način da se film prikaže kao nekakva kritika, ali u stvari više je riječ o tome da pričamo o nekakvim likovima koji imaju donekle, koji u sebi nose neke zanimljive kontradikcije koje onda pokreću radnju. Tako imamo i Antu koji je hrvatski Srbin, ali je ujedno bio i branitelj i ujedno je policajac. I kroz njega imamo i čak legitimizaciju Hrvatske države na neki način, gdje je cijeli cilj toga da on nauči Ustav na pamet. Da, to je krunski dragulj politike pomirbe predsjednika Tuđmana u liku Ante. Upravo tako. I kroz njega imamo i to da se kao hrvatske institucije prikažu kao legitimnim, pravednim zapravo u konačnici i da kao dogod ako neki Srbin može naučiti Ustav na pamet, onda ga prihvaćamo u društvu od prilike. Tako da malo je kao opet je riječ o neko relativno liberalnom prikazu društva i nacionalističkih tendencija, gdje se one ne prikazuju kao nešto što je što je nešto što se manifestira u institucijama ili nekom širem društvu i čak među ljudima koji možda nisu otvoreno fašisti, ali imaju nekakve predrasude ili tako dalje. Nego je to problem nekih iznimnih pojedinaca koji imaju probleme sa mržnjom ili nekakvih psiholoških konflikata koji se možda nisu riješili ne znam, određene romantizacije hrvatske neovisnosti i takve stvari. Ali, tako da u tom smislu postoji nekakav kao pokajnički stav, ali opet to prikazano na vrlo siguran, nekontroverzan način gdje imamo, kažem, u ovom slučaju Ustava Republike Hrvatske, jednog lika koji jest ustaša, ali nije prikaz nekog širog društvenog problema. Nego je problem njega kao individualne osobe koja mora nadići svoje osjećaje mržnje i ujedno prihvatiti samog sebe kao gej muškarca i slično. Da, sve je nekako, dakle, sve je partikularizirano i svedano na pojedinca. Ne tematizira se nacionalizam kao ta nekakva klica koja postoji u kolektivu, kao nečem što je, da se poslužimo tim metaforama tijela i svega toga što je kao u tkivu, Hrvatske, čak i ovakve Hrvatske, nakon 95. i tako dalje. Složio bih se s tobom i mislim da nekako isto kada domaći filmovi žele biti kontroverzni, onda idu u tom nekom smjeru kao
što si ti rekla, misaonih eksperimenata, u smislu hajdemo zamisliti najekstremniji mogući način da prikažemo to na platnu, kao gej ustaša koji se kroz dresa i tako dalje. I onda samim time nekako predodređuju tu poruku da dođe samo do određenih ljudi kojima je takva slika o imaginariju uopće prihvatljiva. Jel? To je već ono preaching to the choir. Jel? Govorim, obraćam se onima koji se već slažu sa mnom. Da. I onda nekako, kako uopće onda da dođemo do ovih drugih, jeli? Za koje ne želimo možda priznati da ih ima baš takvih, baš onakvih, ali ono, kao želimo o njima nešto reći. Da. Dobro, to nam je ovaj prvi dio gdje smo se dotakli svega manje više što sam ja htio da dotaknemo u filmu i što se u hrvatskoj baš filmografiji, filmskoj proizvodnji i nešto čega smo se dotakli u našim tekstovima u prvom dijelu emisije. I sad bih htio da pređemo na ovaj jedan malo možda zabavniji, malo spekulativniji dio koji se više tiče televizije i televizijskih serija i nekog sadržaja koji je kao za širu medijsku kulturu važan. Pa evo, prva stvar koju bih htio s tobom prokomentirati vezano za TV i ove druge dijelove hrvatske kinematografije je taj nestanak subverzivnih televizijskih programa. Pričali smo sad prije emisije i o Laku noć Hrvatska, si ti spomenula, ali i čak i mimo nje, na televiziji su se prije 20 godina vrtjele mnoge emisije koje danas nikako ne bi bile puštene u eter. Kao što su, na primjer, Red Carpet, Trenutak istine, onaj kviz Bijele udovice, ne znam, di su se Batifjaka i Jurkotić isto cross-dressali i glumili te likove u dregu i tako dalje. I čini mi se da je zbog takvih emisija pred 20 godina televizija u Hrvatskoj još uvijek bila potencijalno subverzivan i kontroverzan medij koji je u međuvremenu potpuno ispeglan i sanitariziran kako bi bio efikasniji prostor za oglašavanje. I što misliš, zašto u Hrvatskoj više nema takvih emisija i postoji li mogućnost za neki eventualni comeback takvih emisija na TV-u ili će se to izmjestiti negdje drugdje i TV je stvar prošlosti, sad osuđen na živote na vagi i divlje pčele i ostale stvari. Da, sjetila sam se i Noćne more Željka Malnara. To je pionirska emisija, mislim. To je uzorak. Da, to moram reći da čak i tada kad bih to vidjela, bih mislila, kako je ovo na televiziji? Dođe Denis Rodman i zovu žene i pitaju di je u hotelu, da zovu na seks i tako te neke stvari, mislim. Sodoma i Gomora. Baš. Da, što se tiče takvih stvari, to sam definitivno manje informirana, tako da ne mogu previše o tome reći, ali zanimljivo je. Kao, ja kažem ono što si rekao u vezi oglašavanja, ja mislim da je jedan od najvećih faktora, da, mislim, nekakvi klasični mediji kao što je televizija postaju kao moraju konkurirati sa internetom, na primjer, sa društvenim medijima i slično, i onda to svih zajedno stavlja u dosta tešku financijsku situaciju. Da. A oni koji možda žele neki subverzivni sadržaj ga mogu pronaći sami. Najčešće preko ili ih algoritam time preplavi. Tako da postoji sad dosta veliki raskol između kao komercijalnih medija u tom smislu i društvenih medija koji možda imaju više avenija za financiranje. Kao što su sponzori i takve stvari. Tako da ne znam, ako će biti nekakav revival, ne vjerujem. Ja mislim da je između ostalog, da su takve emisije ujedno i proizvod nekakvog nekakve generalne kulture, shock value-a tog razdoblja, ranih 2000-ih, koje se vidi u stranim medijima, TMZ i ne znam, neki reality show-ovi ili talk show-ovi. Mislim da je u Engleskoj bio Jeremy Kyle ili Jeremy tako Kyle. nešto. Da, bio je i jedan dobar primjer, recimo bio Naked Attraction. Da. Koji je čak nekako na razmeđi. Jer je kao, format je vrlo sanitariziran u smislu, imaš ovu vrlo simpatičnu voditeljicu koja ispituje ljude o njihovim preferencama i kakva tijela vole i
I istodobno, imaš gole ljude i Da. genitalije koje vise. Nije baš prime time, ali 10 navečer. U Hrvatskoj tako nešto ne bi moglo ići ni tada, 2008. Da. 2007. Onako, u 4 ujutro, kad niko živ nije budan, osim radnika na benzinskoj i kamionđija. Tako da, Da, i MTV je isto bio kao na vrhuncu tada sa različitim emisijama koje su isto bile ubi Bože, tako da ja mislim da je to bio globalni fenomen na neki način, barem na zapadu, tako da to bi, da bi bio nekakav revival toga, to bi trebalo biti malo raširenije. da. Tako da ne znam koliko se možemo tome nadati. Ja mislim da mnogi ljudi ako traže nešto subverzivnije ili malo više treši, to mogu naći najčešće na društvenim mrežama. Ali ko zna, možda. Ko zna, možda. Mislim da čak je sad i internet malo u problemu sa tim od tog parnog valjka oglašavanja. Da, jer, da. ne znam, ja se isto sjećam, ja kao neko koji je odrastao i vrlo rano izložen YouTube-u, nažalost, onda onako, sjećam se ljudi poput Shayna Dawsona na početku karijere, ne? I onda si mislim, čovječe, pa danas nema Boga da bi ovako nešto čovjek mogao snimiti. Odmah bi ga zabranili, odmah bi ga... I mislim, i u vremenu gdje svaki drugi YouTube video počinje sa ali prije nego krenemo, hvala našim današnjim sponzorima, Raid Shadow Legends, ili šta li već, da ne bi bilo da nekoga reklamiramo, ali mislim, strašno. Baš oglasi i reklame su pošast. Nadam se da će Raid Shadow Legends otkriti ovu emisiju. Da, i da će nas... Imat ćete veću redakciju. Evo, poslat ćemo im IBAN, uplat od 100 miliona eura i mi sretni zadovoljni. Ali do tada, zaključak je neki da nam treba socijalizam da bismo opet imali dobru televiziju. To je nekakva poanta priče. Slažem se. Super, ok. Onda još jedna druga stvar koju sam te isto htio pitat. Ne znam koliko si upratila to, čini mi se da je to više nekakav TikTok trend među ljudima koji su čak kao malo mlađi od mene, ali u zadnjih nekoliko godina sam primijetio da na društvenim mrežama, poglavito na TikToku, se da vidjeti nekakvo to oživljavanje interesa za domaće humoristične serije koje su snimane prije 20 godina. Tipa Bitange i princeze su tu prvi na redu. Onda je Naša mala klinika, pa Zakon i tako, te neke serije koje su izlazile u periodu od 2005. do 2010. I danas na TikToku, dakle 15 godina poslije, klinci rade edite sa patetičnom muzikom, oko ne znam, veze između Lucije i Teja i tako dalje. I onda onako, kužiš, to mi je strašno zanimljivo, jer ja sam od uvijek govorio da hrvatske humoristične serije imaju nekih zakopanih dragulja koje vrijedi naći. U prvom redu Bitange i princeze i Zakon. Pa me zanima, što misliš, ili što ti se čini, odakle dolazi taj novi val interesa, ne nužno za te serije, ali i za njih, i u kojoj mjeri je tom novom valu interesa, u kojem dijelu tu kumuje nekakva nostalgija za nekim predinternetskim vremenom kao pokretač. Čini mi se da je to jedna od instanca tih nekih estetika nostalgije ili nostalgičnih estetika koje se vraćaju, svako toliko se reaktualizira. Recimo, pred 10 godina je Vaporwave bio big thing, kao taj neki povratak u kasne 80-te i sad kao da postoji nekakva želja za povratkom u Y2K i početak novog tisućljeća. Pa, što ti se nekako, što ti se čini, čemu, odakle novim klincima interes za takve neke serije snimane pred 20 godina? Da, kad ste me zvali u emisiju, sam odlučila ponoviti gradivo, pa sam išla pogledati ponovno par epizoda Bitanga i princeza. Mm-hmm. Mislim, oni se posvađaju zbog stana koje žene iznajmljuju za 400 eura u Zagrebu. Aha. To je tada bilo puno. A danas za to novce u Zagrebu ne možeš naći drvarnicu da spavaš u njoj. Upravo tako. Tako da, kad sam to pogledala, kao, pa da, naravno, ja se isto želim vratiti u doba kada je kao 400 eura bilo. Sve jasno. Da, da, ali ja mislim da si u pravu, onako da je riječ o nekakvoj estetici nostalgije. Ja, mislim, nije riječ o domaćoj seriji, ali ja kao mala sam gledala Seksi grad i onda sam kao
zadnjih par godina, kad bih imala neku, ne znam, epizodu depresije ili mamurluka, bi samo gledala klipove iz Seksi grada i mislila kao, da, to su bili ti dani kad sam gledala Seksi grad. Kao ono, da se barem mogu vratiti. Ja mislim da zanimljivo je zato što sjećam se i tada da je televizija bila smatrana isto nekakvom kao društvenom epidemijom koja će dovesti do totalnog otuđenja i svi samo gledaju televiziju, dosta kao moralna panika oko televizije. Je. Međutim, mislim, kad se sjetim kao gledanja zabranjene ljubavi i komentiranja kao i toga smo se isto dotakli u ovom našem redakcijskom podcastu. Znam da te prekinem, toliko imamo ovu kolegicu, ovu Klaru, koja nažalost danas nije ovdje s nama, ali ona je inače naša riječka Carrie Bradshaw. Njen tekst je bio Seksi cura guide kroz hrvatsku kinematografiju, kroz razne ove kategorije, kao što je, ne znam, Kontinentalna Hrvatska ili Kršan ko planina u lici, muškarac type filmova. Tako da šteta da ona nije ovdje, jer ona bi sigurno s tobom više izgikala oko Seksi grada nego ja mogu. Ali da, reci, oprosti, prekinuo sam. Drago mi je čuti da imamo mnogo obožavatelja Seksi grada. Imamo, da. I Tina mislim da je isto malo partial. A ni meni nije, mislim, to je kao za curice, znaš, plavo je za dečke, rozo je za curice, ali dobar je Seksi grad. Doći mi je serija na HBO-u. Vrlo progresivno, to je Borna, hvala. Evo, ja sam drugo ime mi je Borna feminist. Borna feminist, apsolutno. Borac za žene. Respecter of women. Da, to je mislim, ono što je meni zanimljivo je, kažem, što smo prešli od te nekakve moralne panike u vezi televizije do toga da se sada prisjećam toga kao to je bilo tako zapravo komunalno i solidarno gledati televiziju, jer smo svi gledali isti program, ponekad u istoj prostoriji, kao televizija je bilo ko kamin, vatre u pećini, po kojeg se svi družimo, još onako čak, mislim, to je ipak na neki način i materijalni medij, kao to ima svoju toplinu, kao magnetizam, ne znam, i kad krenem razmišljati tako, pomislim ok, je li nostalgija nešto što kao neko stanje u kojem ćemo uvijek biti, iz kojeg ne možemo pobjeći, neovisno o tome za što smo nostalgični. Mislim, to pričamo o Hrvatskoj u doba tranzicije i Ive Sanadera. Tako da, romantizirati taj period, ako možemo to napraviti, onda možemo romantizirati bilo šta, ja mislim. A s druge strane, možda znači da ponekad ne znamo što imamo dok to ne izgubimo. U smislu kao nekakvog zajedničkog okupljanja oko vizualnih medija koje je sada malo više raspršeno zbog načina na koji ih konzumiramo. Da li je zapravo bilo nešto u sitcomovima emitiranja programa istovremeno za cijelu državu i takve stvari, onako kao nekakvi da li je to zapravo imalo prosocijalni karakter nego što smo možda to tada shvaćali? Da. To je ima sigurno nešto o tome što govoriš i onda me to samo malo brine šta će biti za 20 godina. Hoće li netko 2046. gledati na 2026. i reći joj, pa baš ne je bilo super, vidi kako je, ne znam, ChatGPT bio još onako, tako je bio šlampao i sam nešto griješio, a sad mi je onako implantiran u mozak, ne znam šta. Tako da, ne usudim se ni gledati toliko naprijed, ali da, kao što ti kažeš, ali ima ljudi koji romantiziraju ne lično Ivu Sanadera, ali taj period, neprijed, Čača se vraća. To, moja baka, pa on je bio gospodin, čovjek, pa što danas Milanović, to je nekulturno, bezobrazno, je strašno nešto, još gospodin uvijek, upeglan, uz kravatu, a to su već, baka priče. Oni edited i Sanader stavi na očale, pa krene neki trep. Tako je. Da je to. I evo, za sam kraj, najspekulativnije pitanje, ovo je onako, samo bacamo ideje na zid i gledamo šta će se zalijepiti. Turske sapunice. Zašto su turske sapunice toliko popularne u Hrvatskoj već skoro 2 desetljeća? Gdje su nestale meksičke sapunice? Odakle opće sapunice u Hrvatskoj? Onako,
zašto su u Jugoslaviji svi znali ko je Blake Carrington, a niko osim mojeg tate i njegovih par prijatelja i te generacije nisu znali ko su Rodney i Del Boy, jer je to bilo kao bez veze nešto za omladince, dinastija, to je bila prava serija. Odakle ta fascinacija sapunicama i zašto sada turskim sapunicama kao nekim najnovijim fenomenom? To je jako dobro pitanje. Nemam pojma, jer sam primijetila da sapunice su nešto što ima određeni kao... da postoji nekoliko država koje produciraju sapunice u većem volumenu nego druge. Mm-hmm. Recimo u Japanu su korejske drame bile izuzetno popularne. K-drame. Tako je. I kao zašto je to tome tako? Zašto su to obično kao strane serije? Da li ima nešto orijentalistički u tome? Mm-hmm. Ne znam, iz znatiželja sam proguglala kao turske sapunice. I onda je, navodno, HRT je otišao u Tursku i kao pričao sa nekom Slovenkom koja je oženjena za Turčina i onda ona objašnjavala kao, a da, mislim, Turci, kada se zaljube do kraja i tako dalje. Joj, da. Ok. Odatle je ta cijela melodramska struktura. Znači, te serije su strašno glasne. Znači, moja baka i nona to gledaju, a one obje vrlo dobro čuju. Tako da nije nafrljen TV, pa uđeš u stan i odmah čuješ da neko viče na turskom. Ali čak i ako je normalno pojačana televizija, glazba, vriska, pa neka gestikulacija, jako je sve prenaglašeno i melodramski. Kad neko plače, to su suze, ojme, kad je neko ljut, to se cijelo lice iskrivi, baš jako je sve melodramatično. Da, mislim, zanima me ako je ta melodrama se nama čini uvjerljivijom zato što je iz Turske. Pa nam je lakše zamisliti iz nekih orijentalističkih stereotipa, ne znam, Meksikance ili osobe iz Turske da se tako da se toliko dramatično odnose jedno prema drugome. Mm-hmm. A kada je riječ o nekakvim hrvatskim sapunicama, da osjetimo kao tu nekakvu kao nešto što je zapravo žanrovski određeno, vrsta glume, vrsta montaže i slično. Mm-hmm. I malo nam je previše, previše smo udaljeni od toga. Dok zahvaljujući možda nekakvim, možda čak i jezične barijere, gdje kao zahvaljujući time što je na stranom jeziku nam nekakve glumačke specifičnosti nam toliko ne odskaču. Mm-hmm. Ja mislim da je vjerojatno dijelom do toga, vjerojatno dijelom i čisto trendovi u produkciji, kao koliko se određene industrije financiraju određenim državama i kako se to onda prodaje drugim državama. To obično ima kao malo više kao političko-ekonomski kao političko-ekonomski faktori su isto uključeni, samo što ne mogu sad o tome spekulirati, ali da. Jasno, da. Evo, ko zna, možda za 10 godina budu popularne, ne znam, sapunice iz Litve i onda bude fenomen baltičkih sapunica. Pa mislim da određeni žanrovi jesu kao dosta asocirani sa određenim državama, mislim kao skandinavske, detektivske drame ili takve stvari. To sigurno, da. Tako da, ko zna, evo, živi bili pa vidjeli, kao što smo već jednom rekli. Evo, hvala ti, Beti, što si bila s nama danas ovdje kao gošća. Mislim da smo prošli sve ove neke ključne teme što su interesirale našu redakciju i mene osobno, tako da evo, hvala ti što si došla i nadam se da se uskoro opet vidimo. Ja se isto nadam, hvala što ste me zvali. Ako ikad trebate stručnjaka za seksi grad, tu sam. Tako da možda nekoj budućoj emisiji. I ako vas otkrije Raid Shadow Legends, nemojte me zaboraviti. Može, nećemo. A za sljedeći podcast Klaru bezeciramo kao dežurnu i imamo seksi grad tematski podcast. Eto, to bi bilo to, dragi slušatelji, za 3. epizodu Mladoga Benčića, odnosno drugi dio 3. epizode Mladog Benčića. Do slušanja. Lijepi pozdrav.